15. tohoročnim čišljenovinoh Ruske slovo rubrika Tižnjovnik predlužuje predstavljati vybrankovo listini na republičnim urovnju, a za značeniji aktivnosti Nacionalного sovitu Rusnacoh i rezultati naščivi zamenici pokrajinskog ombudsmana Evi Vukašinović-Đurđovu. U rubriki Našo mesta piše o psoh blukačoh u Šidze i opravjanju drahoh do Hotaru i postavljanju prečistovača vodi u opštini Žabelj, jak i o humanitarnej pomoci z Holandiji, kotra stihla do Kocura. Ekonomija pošvecena za hradkarskej produkciji, ali i jakše u privatnim podnimateljstve znašal verbašćan Slavko Papuga. Kultura i prosvita piše jakše kocurski maturanti pririhtuju za zakončujuci ispit, a tu i izvid za spremijeri Njelapšni šarkanju Đurđove i Bambi festu u Keresture. U rubriki Ljudze, rok i život u seriji napisoh z druhog boku tvorčosci piše o pisateljki Irini Hardikova-Čević, a tu i rosvarka za zglumicu Anu Rac. Duhovni život analizuje na htoriše sposob odredzuje kediše budze slavic Veljka noc, a sport rosvarku z Miroslavom Vislavskijom.